Lagi lakduna isam jam laksabani adu sidhe koi Naharol Saitya Samiti koi laksabani ai sasina nature ji generative oiba adu oda tis madan torsi ai kami Naharol Saitya Samiti ki hana president oirmani lokoi open moi secretary do university ja oirmani 2014 lagi buat kathai Naharol Saitya Samiti karena lagi mingdi haidri pi na bacandra Dr. P. Nabachandra lagi ai Tripura sta lagi sna हम लोग शुरू नहीं कर शर्मा कोई Naharol Saitya Samiti की हल्लमन सिंगी मतुंग इंजरगा जोजिक प्रेसिडेंट उजरी अदुगा एकी त्रिपुरा सिटी आई था मन नदी अपन आपको मान खरा तबजबनीना बिरला होय दियोजा बिरमंगोल होय कोई मणिपुरी मपाल लेबिसिंजे कोई खरा तबक तबिनबगी अमा तबनीना तो आई प्रोफेशन ना कोई जेन डांस अकादमी की डायरेक्टर म ओजरी aigi mingna ningthau khongjam tomiras ai uripokhtagini ai si hana Naharol Saitya Samiti gi joint secretary oina 1971 da lerami ba adigi mathang mathang sing tongru ji si wada Nabachandra gi matam da ai vice president oiba adu ji ai PTI Press Trust of India gi aina PTI gi Manipur gi in charge oina कोई तमोई जे खरगा सप्लीमेंट तो तमो जे कोई ये पंडित तो होंजम दिलीप खेलचंद्र की मचान पानी जगह है आइगी मिंग अरिगम बाल के शर्मा ऐसी Naharol Saitya Samiti की यामन नलनी यानी आहा बतांगा वाइस प्रेसिडेंट मुजरा में तो गाइसा प्रोफेशन आई जाना information development design department की joint director होना लेजर मने ने चाहिए 2012 तक रिटायर तौरे तुंदा सना लेबा को खबर दुदा करम याम सुपरवाइज तो हुआ है हाई बदे ये तो जुजी के वर्क आगे मिंग आरके ज्ञान रंजन सिंह खुबा खुमा लेबमना या स्कूल इम्फाल आई Naharol Saitya Samiti की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओजरी लोइना ऐसा फिल्म एक्टिंग फिल्म मेकर प्रोड्यूसर ओजरी अदुगा सीनियर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन एसोसिएशन ने मणिपुर के मलई अदुई संस्थान के प्रेसिडेंट ओजरी एक्टर हमसुने हाय आई की में नवल इंद्रमणि जो या कोई से Naharol Saitya की तो जरी दो ऐसे हाना इसके पाइपदा tapi stokjer menurut dia stokjer juga ai di dari sesi kerjasama dengan aduh itu organisasi pun baik dari kok aku di history dan kerja dah yang bah sangat begini mai chung ada agak salah sih ai hana abuin agar ki harau betul मधु ध्यान हन हरोग से ये रिसर्च प्रोग्राम मनपुर है ना ये फंड मेंबर दा मधु दे कोई ना आईटी की कोई ट्राई पिचिंग आईटी के ना कोई ना पुरगा कोई नहीं हम का वो अदु मथंग दा कोई ना पुन सिनारगा सेकंड टाइम दगी दी पुन मसी दा आई तो रे अदु मथुंग दे दी अंगांग सिंग से याव मते सत्संग दा तमो से कोई अली बसुबा इतना पंडित भी मचो वाइस हो इंसारो के एन बीर मंगोल सासु सुपी है लगे को या Manipuri Sahitya Tripura के जनरल सेक्रेटरी
advisory board member. Oi, itu jo hai kutre. Dura loi hai odi ki. Mane. Haju loi haju de mi loi. Ai ni ming yai mau ba ai se Naharol Sahitya Premi Samiti gi ki koi lecture organization de gi vice president and the general secretary and the tam home krehena udara me ga ai isari oina thabak sina BSNL da office superintendent ma 2018 dagi ai retire tawti Tripura jing mari raksa ai gi me ba aga khangna re ai gi profession de ai di homeopathy ki doctor Jadi Naharol Sahitya Premi Samiti ini member awalnya lagi siapa ni, Hana itu join secretary bersama, puja kerana, terus arta ki konsep saya, aina Tripura ni dia orang lak cuba, Tripura dah orang lak cuba. Tripura lagi lagi ai ni yang betul ni. Tapi nak ada di Naharol Sahitya Premi Samiti se yawa singa loina na Tripura ni san nga na kisi na lakon ni ai all India radio mi fal na na usalo ina like ai film ki mar so khara khara sumagi Thank you. State film critic award ini. Ai ini bayang bang sakti like kamna wang kai mani impal de gini ayak Tripura da lak sabani rak surya ayak ti Sahitya ga mari thelo ga leina ne lak sabon nang sabi ai professor na ayo higher secondary amada mazawai jane MSc in chemistry. Ado koi kaino ta jage koi oja kubere na physics ki am pawo oja play. Dugi manung ni. Adugi. ano ma like kan nang mari like ni kaya publisher ne asama communication ke Ah, sang begitu. Bakal biru no koi lay supplement to. Naharol ai ni guru mem ningo like kubang ongdi ide ma ai kan ai sports department da physical education teacher ni laser ni ai Manipuri ki football player ahan tadi okay national player ni football national player ni aga umet ki doida bine Điều đấy. ai gini आपके उंगली मंदाकिनी आई तारे को आई दी त्रिपुरा से दाहान बलाकनी आई मयाम जी सत्ता से आई हस्बैंड की मतुंग नी लगा रात ले बने yang punya Sampai Ay babaho na boy black kasi da tung matong nila pa ni Tripura ahan wala pa ni. Thank you. Ay gaming to bisa na film ay Sahitya ko yam na pamjay. Aduga saying jo dum iye. Ay graduation do ay master daw na ba. Thank you. Thank you. Ayo, okay. Gaya gaya. Ay gaming William Party ay Manipur dai ne do so ay Tripura dai ba yam puire ani aduna Tripura gi ne hairu yare ay sida Asia da thabak to je do maya Manipur gi Manipur gi Sahitya bu yokhat ba kan bada maru oi ba thadang lo ba pabung hoi mayam ima hoi me athai na je mu ai Thank you. Tripura.
Thank you. Mas namong bibirola ay isa raitani. Namong wori loina bini. Asine akoigi Tripuragi Lupi khaktagi oiba Takhel Leima Tengbang Lup harisigi President oye Ningombam Radhika kawi ma haji President oye phobidi aina Takhel Leima Tengbang Lupi Secretary da ai bi do ya poti kawi Takhel Leima na bam kawi Takhel Leima Tengbang Lupi by President oye jadi ai ha Thank you. Hello begitu Ai nimde Fatima Sharma ai Takhel Leima Tengbang Lupi tu member hoy Thank you, thank you. Mas hai holo member ai bi Aiming was namun COVID. Manipuri literary cultural program ko ba Lup.On secretary oina Naharol sigi manungda Sahitya Sanskriti ko sandokna ba honajari. Sarkar ge thabak masa ma tokjai Sahitya da saireng wareng wari masa phangba khudmak khutha ba hojare. Asi khaktani.